Mana ye Lamwo TV. Ngejmati kigalwang. Yup matie kabino. La kelia ye. Tom International Distributors Limited. Wacharje mi maruam gila mal metiji ganki poro. Nyonyo magi duju ruam gitila mal benda gitiyu mabe. Wanongei Old Kampala, Rashid Kemis Road, Mukwano Mall. Sam's Crisip obergira mwera madano weng mare Uganda. Jami pa Sam's timapo likine obero Crisips melayata, Crisips megonja, cookies, odi, berenge kemukene mapola ta. Nong jami pa Sam's Snacks e supermarket duju matilo baman. Lamwo TV udik matin wati program segment miario miru painting waberu kanyu wanki Emma Akwero kama waberu kanyu wake lok nerongo matika time e lok lobo wachako ke today in history onyoni po ma wagoye wiye neno ngo motime ke kume ato wachini itin ene beru ni almake timo kore lok mi age limit make kwanyo wa ola chien wa lokom bombom mo beru tie kino mbale wa aki lokom bombom wa beru wanyo lok bolokwi isa yala wa ki kenyo watika neno permanent mati Uganda kumeni man lokom ebola wache ebola tie mirbet me gwake gena peotek ka ini beru gidata ka ini chiaro chino megi ento gwaka peluoro kirma waje ko de chengi ben wa poy woni i segment wa mi ario matir maklone abogalam way beru ki welo mi awara wang mi achel mi en bino studio ma meko madit matie ya kumbeti iye kany oye weka jo la dit Osborn Oceng ma en obino kanywa ko lok manok ma lope ki lokom PDM Parish Development Model lok maduong wakati iye ento wa mier neno ngoma enti kwede ma wachiwa kun NA ki Lamwo district ajo di studio ma megwa afo mera afo lutua weng ma ti botu loboni ka winyo wai neno matinni afo matak Polkar dano wachini jal nyiri do mara moro mamo ero pigingini kar ki kovio le tua ngegen ma pere tare kay bi beli logo ni mira wa ngon leb gala wajade legacy kame bedi ye kaki mi teach chale chawa ne wono mi na komen Lamwo TV ni pa berki ume mira beto weng nera bero ni mut en weng so kom ka mi beto ye weng pi betki ume so mere gni ma wara bera moro won do beru kuno twen won Lamwo TV tika weng e wiloboni eno wero bene wero chawa ni wala mo betika nen twen otie wala mo dwi ni guru tengu lobo weng kama no wono mero ne ma ki don lobo ki loj mati uberi kin gang la dit Osborn walu e diko matin wamete inywak ki wilobo tutwale iloba choli megiwa lutiano wa darma pat guberu ki kerma tek kinero matut ni PDM onomiro o bot lukien gang karma president Yoweri Museveni launching program mani do Mario en wachi gina pere tek tie million nyonyoli pa Uganda marom gen million apar bero miro kenene ki diro gi tete ni a ki chan wego o i middle income kama no gi no chiane mon mananake mero gen mo bere matek tutwan neno pala dir loboni itami fotie kerte kwerne me achel amete afo management me Lamwo TV kai nen kansa mo achel matika yelu lobo mamegwane ena miri mukaro lajo miri madit tutwal da meta fo bena nyuali me Uganda me chaweng beru kila winy ki kero chwingi me ngeyo ni ngo ki kome mamire ubet kwene chama kwene dong lo Paris Development Model eni mobiro ni kai neno yu pagamente program pa la dirlobo wajo ni ti dano maromo pasen
piera dek wi abung'wen wi mia ma fud gipe gin ma kiluoni money economy so en wajo ni nero ne wajo ni jo ego ni mirgu ao ki cham tij me ich keken gubiro tij me lim kamino ye chiling ento dong ego ni kiromo timo ne ni ning en wa no mir ki bet ki kar me kelo Paris Development Model mano do lobo ni gitere te Paris achel chi ki ng'iyo anga gi madong ti marachi weki el gi malo go dony kenyu enta mero wajo ne ni jomu kene madong ti mabene magitie mabene gubedo gi kare me chako to fudao ma jomati marajo ni fud piguno era de nero kogo chare tie ni wi Uganda de daro matika ngweche matika kogi matika gwaro umgi matika tim so eguni weng manyuti ngwech tie ching daro kay nero chare district maropi rek wi adet tiki kogo ti komgi ni ti because daro berto chuchu gubir kutu kware wech pigo lobo kita mir jemo wokere andong amar program joma secretariat me PDM tiga timone ni duok dir chiling wa wan bo mir lok mo maduong lok so wa duok ko e duok so wa ate ke luoro ate ne tabera rio makemiyo it polo joni nego duok so make kwalo ni gin metika logre komedini wate ne ni 2 billion shillings mi PDM tie magatiyo kan marach pa mero dok e lokum chene make kwalo ke ngomo time kwe ento watike pero ni chene urwen iwie lieli konka ton wie ngatote kan no one low TV wanero ni iguru chilling million abongwen ke tiwen kawachero e kitgum tie million mia ngwen ka parbero kawachero e amodat mabena chok botro tike ali mia ngwen ke murwen kawa bire noya watika le million mia rio kia bor kawa cheri ya gago watike million piera ngwen we abungwen mena kwano wiye chene makati ko marach dong watine ani secretary to ka solution no kene makiromo tone mi joko la kori team arani eni matika binu madlope kitij marach kilim pagamente onyolim palwak ingeo kai mero niang ni daro tiki miri an miri ne pole ingeo miri ka po chope gag miri miri always ka tie miro chopeo li eni don ka ini ke ruyo mot to an magi koba ke rua acher Lamwo idue me abichel agam office ni ndo achel me do abichel to ngi koba do ma bich kena nenda para der chima o ararwate ki LC series magi mero dore twen guniango ni so gitika chwalo ne i sub county ento mero ki district me kitgum bot wa pingo officer ko pe ka chwalo ne abedo ki kare metitgi ni chilling enitie pa categories pa dano makuman pi pa won ko badek dongi yero lo sub county chilling el mir chere Paris en wa government tiki plan gin magiluone financial inclusion tie ye ki bere government tika teach ki yubos menero ni ki tiu lok me data household data wa ki niang kwere machan tie matek urunge report pa yubos me ba libario ke piario nyuro ni chan madit wana no tiki kobu me chan me pasen piara bichel wi aboro yes so egu ni nyuti so manyuti data en ero bi konyo meniang ni i Paris egu ni angagi mati maraj lo weng dong tie chiling magi kerugi ma papa chalo wan chalo Lamwo wano no million mia bungwen ki pier ber we dek anti chiling ma miro cheri bot mo cheri sakos wakeru sakos chiling
pisakos piera ngwen wi achel ma piera ngwen wi abich furi wabino ikwota eni Miario. oi no ikwota mario eni twen waker milion para bira kera gamete wajoni wa chilling ero chekto kunu keri account chilling ero pi chilling ma guda but district mukene dano to la taya What you know where Robert Walu Kanye? No plan wu otimo kuning o wero koro pokaro onyo o you organizing groups e gonna kining menena de kachano o chair ati bot luak ma who are designed to get it. ngeu gen kamara tiu ye gen ma aramaro era tij la karchel ki dano weng an bere winyu gena lo ni douane ma pat diversion opinion mere bet ki kar me winyu ne intela tela pi mere bet ki ngara chel ma chor tamikeni endo chung ya da chaweng sa mere ni ara ber ki kar me ber ki lo dirani ki bana lego gi awachi ki kel guidelines weng mo aki ministry ma pat ma lupe ki lok kum pdm wa ber ki kar me kwana ne la kar chel twen daro interpreting guideline papat so lo benen kelu lo ko daro en benen ti ko ni gu interpreting guideline papat guideline en kelu pe ko ki pol dane wen kwan dar gar cer gang kwan de jomu ke do te kwar e book do ke kwar nge book so guideline ber ki long gu ya tar so guideline en kelu ki dane pol pe ko mera so ino ki wati ni ko ini team lo me data ko yoro so chim do tika agi ministry because financial year chok tum gide ki chile odoge daro do wa aja wa tong no ngini tong ki kobe so daro to guto ero megwa wana wa no kel guideline wen production officer bin ko bin commercial officer bin CDO bin wun jo muti line me implementing gino bin kan in commercial officer tichi lokum financial inclusion mirenen ni chi defining enterprises ma mete ikin paris a chela wori ti utichi chilling ti line so ekuni mirenen information officer ka ngagi wun miro yupe ki jo me gena o chiri lok me household kemme ki korni e ato wi ka chet kere awa okay eno tumo chilling ma mete me chul paris prise the chief magi chulo magi kelo magi ki recruiting gene Yes. eguni kono wai tongo ten guideline wajo ki budget ma megwati million mia yo ka boro ma mete ento ga mete chwalo 111 wa ene chwalo kuno wa ke chul ki jonyo wa gu bele bo koko so eguni kwanyo money me seed capital ni tongo million mia bichel biarbero we de tongo ende chwala ya account pa jonni so temo kuman so guideline ni waro ti ukere kit ma chek wai no bet kere Mer begu waji ajir nye do lagi mo ma pela wai la dir piko ngi tongi ni na wai to chiling ba because chiling wogi ne tie wogi ne tie pa ni so chwalo bodgi kay miro ci be lokay dugla chan may pegi gi mo ma be ini tiga tichki ne rachel mano piti ki dola chel ci robo giri bere be la member ene chawani iritiu ne rachel ki dola ba roma ngwen so you above that thing so work chilling palo gang palo kin gaw chet bodgi group mai wache uchoyo group ma ke chwalo channel dong bodgi ngometi ne na charo bobero alaka ma chok mai tika projecting ni romo kelu projection ma megumbeno e light geno be kele wa pero ma mero wa ti ye yoro era gira che lo adam mindset change mati pila namba beach i paris development model lo adam nero wa kita waro nero kire nero wan wa pe start gitam eno weho kawa mete mir ko wa fundaro ni twen chilling futi account gi fut pe ko tiu kere mir ko wa beti kar me fonyo gi gunge ni chilling meggi chilling ka intini tiu kere o me ro digi mir ti kere miro bet ki kar me duone so chunye ni mir ko ki kere chungi ni an ka bitimo gi moni ka o ginete revolving income miro a ki boro chet bor ngadi ka anda no ngadi be onong
so e gure era jemi ba mir wana bet ki kar me neno ne ki bere kero ye chwin wa cha weng me lubu ne anda kero ni do ticha di ko chon ka po luo faile awa jal in la wo ber kwe il faut yo kwere twen ma jemi ne ki kelo complain o bara ma daro way ni ngien baw cho gi ento gi pigi verify ngien hawaii DFCU won't contract kila mo district menero ni o choyo dano ni weng o timbe o biro chak wor paris ka chela chelo weng menero ni uti ma megu chobo na bo kilele an ngeu gien ma pe tak ba chiling una chile ober chiling nye pat jobo lo na gwiling jobo ke lo ni so jobo ke lo lim so nye tie o mere ma papato weng eno wa ka inde chul school fees we why school fees ka inde kono ga temo wa bill so nying eno way lokum so gurus ka gurus tie jeba inero wota be lokeo kiro ane na woro ni ka be ti jeba na wota be lokka be ra funyu cha weng twen an bere no kumine ti ko ber ka po cha weng ka ber woti ni lokum so tikikire so mir ki fondano gina ke lo ni financial literacy we ko ngeri chilinga bir ku popo ngar matika penyo la pen wayne la dit Osborn kira dong I wundong o terong chene I ken gang o tika fonyo dano luor ni pe ni ada kibitiyu ki chene eni ka bena luor ni pe ni kibitiyu ki chene o bati mo minene group o tiyu ki chene mabe lo me chiling ba ka in do me tigi chwin mate mbia chara ngeristi ye so ka luor ris pibiti mbia chara mo ki ka te chekai so mire ngeni ris die ilobuni so daro bitiyu ki soni ento wando mir wa yu pe me mere gi fonyo dano mir gi tam per ka de mir gi luor da nyime per chiling gi kelo ni gi tikere eno jomo mir tikere tie wan po ngole ki offices ga tiki chiling ma pe megwa kai wa chiling ero chet bor pat timbe wa o borre ka de mir pen pat wa pat jal ko nya be ati be maraj era dwo opren eni pichiling pa pat bere kuman ero me loko papat so ka ina mere loko ko do betpe ja ina la neko da bachel so bo nyuti in be ber ki tike so me ro beti kar me loka dam padaro financial literacy ni chiling ka o e di tije kuma ne pole ara ne kin gang pull down to target income workers gitu ni ane magane amero welo digi abichel kum digi abichel ni wanoni ning so do daro kar chunya tiu ka welo diegi pidong tiyo ko tichene ka so me dieli de diegi ndo romo so pull down to target income workers so mir wallo ko neru gini daro miru ben magi kar chunya naga ni gin ni ka cha ko timone man loko chunya loko kona o bet ki kar me loko ne o lok kona o lok ko pa family na o lok char ma ti ye eguni era chwin ma beru mabe eno ka in ta we met in I ben mabe keni jomo kene ni do bet ka do baju gu bet ka neno mere be gi bori wi lobo wala ba be pineni be eno wa ga mente mere daro won marom jomo ne mudong chen ni ki kelgi ki wod la karachel to en ka in de neno cheng era jwi tie mabe kilo tienne ki angagi jomu kay no diga chan ti inno ade de ni gangi bi beru mabe ibi beru mabe mir kay beru neru beta nero ngi ni ki kwere watika chero kwere lutua ni be ko ni ning e guni era mir bet ki nyego magi luoni positive envy nyego mabe ni ka patie ki chim samsang kor 567 an bere abeti kara me yele me tij matek me no chi meni positive envy eno pidon ga de nero patti kere waja rwako tal ye do kwal mo ma pigute ki niga iro we ko bedi wo chiro mo mara chuli so e gure era jemi ma ana bi mete ki lego ne ki bere tij ki dano lu wara sharing ideas ka eni piniang twen ba wa wochi ba won ma ti gira chel mana metaphor ye lobo eni era ni lo ba mi ni wakin menero ka ine nero gi money ma ngeni pi ngeyo timbe pen konyo because we don't monopolize knowledge at any moment
eno wene dano kwano jim papat winyi ngado kwano ko kwano to jim ke no film ke no pingeyu so ka in pe ye vonne in pe la tela mir cha wo ben ma vonne to luak do ke rio lu babo ke rio kenyu so vonne wa gina pa nge ba tua we ka consulting so ke consulting wa okay en wati kuma ena ka do bi wa anda mo ini mo iluba luba me kong penyu do jalwe Afoy Osborn. Afoy bin studio mamego mi Wando TV wati program miru pintin program mi aboka lam na ay bunyi kala teko liat mapi wache na dit Osborn na ne chako be wache di peoti ba dit e actually peoti ma dit e actually dan wen ti yu me dek ene ala ko taxi mon ma ti wo tero gangwe la chodi genge wati chero gang wa la cho ke cho ngeni me dek yes now neno ni tikwe kombeti ma watika neno ni watika metu kero padano me chako tij matek bena keto lima katika minigini itij madire be nyako kare neno ni chalo la tela ma aki Lamwo kuno tiyuki all the other leadership structure neno ni kekela laga ana tigini ye an jui ma beru ni ka cho diko aneno wang polo neno ti maleng so any mean again ni lutua wangi tika yabu ineno ana biberu ki pen karama report pa yubo subiro aberu no ki pen chima apenyu a sharing better data ki umegina madon magitie tela pagamente ni aloko ko mera secretary general mera Richard Toduong awache ne jal data en me yu boss me kero chando e piera bichelu ya borne da ci wa mera kira do pe da wanen positively gwa eni do be beru yardstick Mariam Chan kilo ba chuli cha wa ngeyo eni do miro dong be chalo dong dud kala ten mero nero mai ne on deg ne inde do dure de wa o mama ko lenge guni so eguni do bet kumero ento kuno duago white drawing board ni mire do bet chala na alat clock ma wa jal cha metti ju romo so mai chawane umegina kilu megina down titich daro do poro an fu tika fure peko marong tie ma mir wano kon daro era ni daro do pe ka fu megina ke loni food security fu me dek daro do ki fu me dek te fu me so fu me dek pere ci do ga ini fure charo dar bi chamo ngo gang so won ma ini era dok challenge chel ma miro chakando ling to dano tiro wilo gwana wa ki tiene wa ki porra wengi por ki biru ki furu watian gwana pinge ka wadake en ma miro dong digu bet ka murne orte mo no pe tan no porro ki yueyu flat ipe jal wan mo doni wa ngeyu ni wa ber ki kar meto atutuny gwana kay to gwana tin diri dore ber ki kare meto le yata ka eni pere diri da wa kondo kwan ka bi ki dero ki chet ki reg nyo kal eni ki chet ki reg ci wiñu kiri do ki wedo alo tero anyira wa ane ma berni ano ka beru wan ka dara ngeli mama tira ka beru kere wa reg kuman ana regu kum regu ki kobeja na gu badi wona ta ka regu regu ta met ma pingute jalo ka regu la kero ke wa kel ko ki ko ci wa kiu manoka ker ko ni salik ti bi mecha chamalo kwok ne lo ko no aku mo wat kan ni ichur sia la tien pe na mai nyamo ngo so eguni gawaro beru ki mai kinwa actually one era wa bi logo wi lobuni
tren kitwin ma ne odan di tikere tenini kene la ni jaga wajani soya bin daro nga fure ki soya mana chaade welu porni bob fu ke kene kin gang soya bin ding daro fure nga fure so miro wa bet ki fu kono bero wa coupe alegu megi wa mautie ilobo kama papat kama chukti yo beti kar me kubulu charwil wa kerlu charwil wa bere o beri group ni katin gina di ko man jone ke char ko man pidong middleman ka kenen beta ko to en kama do ne no ni ichale chawane soya bino check lo ba chuli ba pigute ka weng soya bin ino wele do dugo lib ko na cheli mi ngwen ko liba chel ko liba reyo ki bi adi so wele dugo kun wa liba bi chel no aborne o dugo chawane to en daro o furu ko fugi ko be to en ngeni soti ye so manyuti dong perwa wan ja lutela ya dong miro bed dong ke kar me coupe to en nen jo malon ifu e loyo wenga na middleman jo magi winyo ki woki ki kwoki kirani eto i agenda memegu e production chain matia berne ki wajni achiel nena jim enitie miro cheri agriculture ki agriculture bed boket gen mi ario ni value addition ngo matika time itamini kipeka metu kero pa sunflower ni karwa ko bedi level mo kane keje eni gen matika bino nyojo motika mini giwena chena no te kwachni ka dong la robi gitika for soya bean wondo chak packaging we don't whether the very level ma part because at any production chain processing is the problem Kenya chalo ben romo pero beti pero kombeti ento kaba tika producing kita way down tika teach game team technique tika teach chains a bear when tika lopone keje mo kerne for tika loops ma meta ke twe nati en keje ben tika bin any lokum fonye metika wachene ni ngayo gen ma chel kay bi chako jemi pero ma chako ngwaj ki lap yar ngwen e chako mot manyuti kay nero fu magite fu na kay way value additions no meta ni machines ubetie ka wenge guni in the parishes guni weng ma eguni food pere ari ngeyo be ni rural electrification food po ka weng match food po ka weng so manyuti jemi ne obetero tete but process me chako ne do chake so mu chake ni mero waro bet ki kar me yupe ni gini karatim me tena na nero me way daro fu soya daro fu ngo fu fure kar jage way daro fu gwanna daro furu ku fu gi kome so ma nyuti gen matie ana ne mero ko waro yobyo kirwa yechu kar ma biri lobo ko chwal jolla batija jolla batija biru nga onyo pi widaro dar pe ni ngo ate ti mani no ate yubu yo to la lati ka biru mizaya ti ka biru so onyo pi ukaro onyo way chongi way umgi onyo ko bon pi ko be eru ti ka yabu yo me biru pa mizaya so yechu donyo mabe en be jolla batija be mu onye winyeri waya ya linde ora pera onyo to da onyi wi inde mete kere kin malu ba or kere so manyuti o yabu yo me robet ki ka ne gindo chakeo obine kar ma wano ti tela so wan ko ma ti tela ni dire maja wa waju ni ngo obine kar ma pad la rubi wan luo obiro kere lobo ni wan luo rol wati kwere mir wan luo ro cha weng inge chabira rio ibet ka mon ka cheri fil ila mo kita choro worni o cheri la mo cheri agago cheri kwere o chet bere Western Uganda comparing notes we ha bet kelo nyego en we ara foy won wan luo to twal di kar cha nero no luba way ki lum jala nero gere pikam mo ma nyen di mega do la kero ka wa jagi da mak no tucho awai mera nga ke way repat awai halu tua chodo so no donyo so manyuti en tunyeni mero metekere an management metekere weho daro nero way o jal joni ki kuja ki timo ko man bot wa kanyi wanda ko dong chen manok so wa men ni ning gia eni mero meri twan eni gia mo wa tiro chero o ola wa kila mo kila wa kanyi nge choke ki kerabe te whip the whip paradise ma chule sabrijon so kage mo tie mirara whipping gain information matie akel malo so manyuti ko bo nge ni ning ana ro ajal
anda wa Kampala pi bo ka wan luo ka bati wa ngara o an ma megu an cha weng de mo ke kan matie ingeo ka in pe julu latini ngaro ma julu pe so wan lu aranero mer cha weng twen ti ma megwa so wa bi chung kere menen o kin gang weng ka fonyo luak ana waje ki luak wa chale chawani bordo wati ker so la kin gang weng so wa kere ki la ti tv ni nen wan lu bo tiero kin ma won luak me paloga won luak me lu tuturu o tika fur kere kofi o neno tiero wa wan lu wa nenu jal ara nen wa wan lu jal no luak tika borre kin gang so egun era jemi mabe ma meta fu wiye and wabi mete kitimone to an information is the key to an kadaro ngecho doro gi yot en ge wa daro bedo me karo ngecho do bedo pege to an no gi moma mi reno bed ka por ne kere kene pege because iner wa chuara ba chuara ka in mero chuara mabe mangete be gwa gang ke chiri penyo ki bot dirani ni lambe guni mono ki kajo bera ko ke du ni wa ja iro gwang tingwi so kadu lakin ga wachio indo pide mede gi loke mabo wa eri ka ja eri kor luye ba luye no tumbo avoy la dit Osborn bedo ko doy wan lo tv loke met numero lok na ne chon ki Emma wa Emma Osborn lo bog lok matek wa ko met ki mini wa chawa ento amira foi Osborn we po karma wa bedo e karmi bolo ku wa cher wa yenyo we kin lum kamo wa o kono gena eno temen ngeyo kene wa bedo wan ki deo chali gonza ki boko wa kumbeti ngeni ka wa age kan wa nero ngoma tie Osborn mi agike mi daka chel ke ken no watika tie program megwani loke madok ilokum PDM wa nero honorable minister Babalanda o karo ke chiek ne miro mi achel mi tekolokum chamchana miro team community mobilization RDC's weng miro beta monitoring jimi weng matika time kin gai mi bedo ki community routine meetings kidong mi agirwa ni chamchana ni kapike ke public notice dano metike chamchana project mo eken maketika timone miro ke kete notice board imbero miro bet ki kar mi nerni o project eno o karo project enda romo commissioning project eni ki chamchana kan po romo mete kwede ngo metika nene chalo girma pertek only 1 minute no girma pertek e tijma wan ti ujui ero ni ngeo dano gitigi mej ma papar lobune kaki mi teach kit mano check waje ke because office ma megwa ene ti constitutional office article 203 me pen check me ma pier bu ngwen we bich waju ngo mer watim so community baraza pertek lo wen me fonyo luak wachi gini gin ene ti kuman matika biru ni megu we am ka jui a chero ka meg ground breaking moge ken tero program project moge ken aneno ni lukin gang tie actuel ka in engineer lua maluak pe pabi o ben jemini ti tera pi angagi so wa loko mer nero wa ken ni wa ma ti jawati timo ne wa tim the right thing an luak ma mega mela mo mera fu a fu twen won winyu lok kan lok mala tela wachiwu o beru ki kare melobone ki ba for the fourth estate yal pi utek ka chemo o kit mo ngole no barakar ma ti amor ka o mer ci abitimu kere legene afoy la dit Osborn ki in metika neno wan lo tv o dik matin o ye wek wachiti chene mo bana pierre ben technique kawati kai wachero gawo commercial break kono wadugu wa mete ki program megwa afoy metek afoy Emma Akwero matika producing program man gen ki banyagi Hamza studio o ye wa yue manok kawaneno ketwa mete ko e program man Yup mai beru kaneno ne lekelia ye Sam's Recipe oberongira mwera madano weng mare Uganda. Jami pa Sam's timapo likine obero crisps melayata, crisps megonja, cookies, odi, berenge kemukene mapola ta.
Nong jame pa Sam's Snacks e supermarket duju mati lobaman. Sam's Snacks, noa pora mamite. Mana ye Lamwo TV.